Umugabane wa Afurika akaba ari umugabane ugizwe n'ibihugu 54, akaba ari umugabane wakolonijwe n'ibihugu by'i Burayi kuva mu kinyejana cya 17 kugeza mu kinyejana cya 19. Mu myaka ya za 60 akaba ariho ibihugu bya Afurika byinshi byagiye bibona ubwigenge. Gusa mbere ya za 60 hari ibihugu bya Afurika byari byarabonye ubwigenge, ari byo nka Afurika y'Epfo yari yarabubonye mu 1910 ndetse na Misiri yari yarabonye mu 1922 ndetse n'ibindi bihugu birimo nka za Ethiopia na Liberia bitigeze bikolonizwa. Aho igihugu cyabonye ubwigenge nyuma ni Sudani y'Epfo yabonye ku itariki 9 z'ukwa karindwi 2011, naho Sahara y'Iburengerazuba ikaba igikolonijwe n'ubu na Maroc nayo yo muri Afurika. Kuri ubu hari uburyo ibihugu bya Afurika biyobowe, hari nk'ibihugu biri muri Repubulika, hari n'ibindi by'ubwami. Nk'ibihugu biyobowe na Repubulika nayo igabanyijemo ibice bibiri. Hari nk'igice kiba kiyoborwa na Minisitiri w'Intebe akaba ariwe uba uyobora igihugu, urugero nka Ethiopia iyoborwa na Abiy Ahmed Ali. Hakaba n'igihugu kiba kiyoborwa na Perezida, urugero nk'u Rwanda ruyobowe na Paul Kagame. Mu bundi buryo cyangwa se ukurikije ibice nabwo hari amasisiteme abiri cyangwa se uburyo bubiri ibihugu bya Afurika biyobowemo, ari byo bita Federal Government, igihe igihugu guverinoma nkuru iba iri mu murwa mukuru naho andi maleta afite ubwigenge buke buke, urugero nka Ethiopia cyangwa se Nigeria. Hari n'igihugu kiba kiyobowe cyose icyarimwe kiyobowe n'umukuru w'igihugu hejuru, ari byo bita State Government, urugero nk'u Rwanda. Kuri ubu tugiye kubabwira ibihugu biyobowe n'abasirikari n'abantu bahoze ari abasirikari baje gutorwa n'abaturage